ho sepena gogu abusua yesa ko yenko botwetwe na ye twetwe so sanse ya tena sile na wo so hunu se yapomode ho nkomo no a na ye bedi na nei Sadiq atena se na menko no ho se minim se me boni din pe na wo hu se adwumakuo no omo magye dompe ho abasobode aduru akire na udompe na bu pen kura no ode ahabanduro ebe kire mana toato ama ono masem na mekan Sadiq Martin na pombo ko de Yankopon Adom de Yankopon se ne de na wo de som ye yo am say em fanchi akese e ma hwefo ne adofo nyina na Baah Herbal Hospital de se wa onim de da se ho ne de akoye ne ho se baabi a de yade bia ba bepi mo ho a ufri ase ho enkofi no na che se ho anya ato prekope na ne wa nyina de se de bibiduro ene se yade ho ani ti no say ya bi etete wa ba be pie mo ho de o ba be pie ho a nananom anim dia o mo de tena say awa asase so a o mo de ahamama ne nua hini ne num na akeka bom e de say ya bi ya sa kwan no so anasa say anim dia no na Baah Herbal Hospital se fa so a e de say ya bia obi e de ba be pie mo e o ya se ho nti ya de no so de se na amanfo nim de da no e fiti be pe mo na say ya bia woni padiem e bia na wo de no I how we enti bianka ho asem afidie so na che se enye se Baah Herbal Hospital yen sa ya de no ho ne mom no ba be pie mo ho no ma ye de bibidro betu sa ya de na se e de ama ya de bi ti se stroke ya de hadwen ye pa they say o hwemu a na nka kane no obi mfie du animu a sa de se stroke ya de aye den a che no na so see mrantie de maba nyina stroke ya de e na tete o ade ntia enam se enema bi anase nuane bi ayedi ene ho activities bi a ekoso ni pedie dem no enama stroke ya de adoso e woni pedie o se kanene de nanka yeduane die ye hwehu hie na enye nuane abaso na se ntem na na ho kane no nti se eduane die na yedi ne sabre ni na no nanka purely organic then so say kanene se na ye duaba ene aha ma fa fitira timiti kontomire kwa de ba che haban fra watwi na de wo aguso say no aye fast food yeah is aye fast food de wada kamu de okonkomu ye tu ya ne ye die no na na yese rice water ikura de mo sija so kan say bia ba okonkomu America wo ho da na enti wa ya na esa wo de atini titi wa started baby aye kono no enye se sa nuane no say aye fast food na ma ye didi aye bibie wo ho e na am ya pomude ho nsem ukra ye baby aye wo no a e bibrem ha na nse da nye maye sa enye maye sa what I say o se ba ne say wan kasa unyare be 3 days that was suffer when I'm when you out is na asa yi bia bobo tuntun ho sa na Africa and as a before no sa na honam nete okay na broni so honam ye different from here and so ko fa broni ade de ba be kan wo bibi ne ho a na say enani mienu e heden emfa aha and inti na kwa fa how de amane ba beto ya bra boso and inti no se betimi to sa de mani na ase a I just say start to say ye nua ne die mu yie na nipa bia ma wapo mu de ho hia ozo bi ho no ma afini na no nkwa yare se bia bia nkonko hwese e den e koso nipa o de bi no je so yare da hoti o ji se bi o ahode na so kai hu ne se onipa dia na nkasa no se na ewudi na wo no afana kwa kopie mu onipa dia no wadi nkosia e hu ne ekoso ho enti yade bia e beda no ho adi wo ho na mo ne eni no na se atre nipa dia no ma che ama o immune system ne ne ye se ni ama wa enti bi no enti anti bi no ansana akawato and inti and habre bia no aya to safre man for say bra be pie mo Baah Herbal Hospital na bra be yo ni padia na hwehwem nti wo ba na say wo be ye hwehwem ne hu ne say ya de bi nam kwa mo wa bete e ba bete wa producer prevention is better than cure and inti no wo ba na yatimi asi ya de na no kwan ansa na aba be den aba be kan ato fam na se de to ho no ma wutwi shan a wo de ko ne de ko shop no ma buwa yere na fi no mo hwe na ayetum ne de foforo gum ya ye yuso aba fo kai bonsa be gu ani mu service time aso yes uchipa ho na be gu so service overdue na se afi running negative no sa na nipadua na wo boy wo sa wo ba Baah Herbal Center na ya hwe nipadua no hu se efi bi accumulate ya de bi boboba entempa na se mo buwa yere na fi na mo de bibidro foforo gu nipadua ni mu ai o dem se obetima akọ bia akọ esa ehwehwemu no na mum ne ntia se oba ba ne se oba Baah Herbal Hospital ni hu ne se wi de bibidro na besa sa we sa thank you enti o ko ba bi foforo ne ehwe ma wa sa de na ma sa ya de no ba na no na besa de ama se kokonom
na so Baah Herbal Hospital de eye bibiduro ene e be san de asa o nipadua na yade o se se nipadua na o se itimi alkaline se ne be yade bia enkum ene ti se okọ na se ma ade a be ma nipadua na ye anti alkaline na da bi si ade be sa wa beto enti o ba be pi mo Baah Herbal Hospital a yade na e ha no a e be ma ho aduro no e be ma nipadua na ba be nya na ho den agina na so se ne be yade nkitinkiti mi bowura mu a o immune system na kasa be den e betimi akọ ati asa yade no ene ti na de yade bia ba be pi mo Baah Herbal Hospital a yade a etu ase krakra e de ma ho esenkyereni ni na eye abibiduru a obo ade na kasa kire se mra ebidi aduaba na emfa ha na ensa yade no eno sa ni mde na esu e Baah Herbal Hospital ye di dompeto nchen ye di sa nkome so to nchen obi apawa fibroid na tete no se mo hono mo nye surgery debi ye mo obi was fibroid amutimi tu ase ma tu ase krakra ye na no e di fruit pede no fibroid mema di etwo ene ni epi mo mi sa de mani na no enya de de sekan kan ya de abibiduru ebe na ni na de fruit ni pede no e de ama ane nti eduru no o de Freddy ade am wadi ne kakra bon se ebe na ne ade ni na de fruit ni pede no on se ade bi apie mu o hona mani bia no ne root no e wo ni pede no mankasa ane nti se okọ eme ya de sekan pe etwa na apie o hona mani ni free ho a ne aka na ni root no ehini na kasa na so ni pede no ane nti o se oba ne ma waduru ma ono ko ni pede no ne kokutu ase from ne hini na timi akala ni na de fruit ni pede no de ama ane nti yes I trust wa service afefe ane nti na obo so obi o fibroid okọ akọ operation enso kire bi no obo nsa sa ya de na asa tete no eno so kra no etimi si awo ho kwan de ma no ogiri se bi awro bi woni fie ena wa ma wonti de ehwo na so na fibroid ya de na tete o ane nti na so ba bi pi mo Baah Herbal Hospital na ya de abibiduru ena na no fruit ni pede ma sa nso na be ma na wo de no so ye twa me se abribia no ko na ye de sekan kan wa na ya ka no wo di pede mi se me sa fefe enti wo de bra ye be na ni na de fruit ni pede ma a wonya akire ha bia enya de ye be san ye de akwa asa ba bi enti ha no kra no ye kan ba value for money no enti se bia oko na se oko bo ka asa surgery na nyeska kuma o yes eno kure nyeska kuma na wia achamfie miensa mfie na asa aba enti ya de ntina ma bi pi mo Baah Herbal Hospital se na be ade e be once and for all na se itu ase kra ma wa anya de abete ehun pompo so bi ana se ehun enda ne ho adi kra oni pede dem e ma minim se mo ho mo sa run labs ne check ne because one aka say a full basket hospital yes bibia wombi se na woko ba bia ye ohoro sa na ba bi mo Baah Herbal Hospital so ne erehwa mo ebehumo yo em se ya so ye ne yeminu e wo eye enkran ha na kumase na enkran ha ye o ba bia Francis Spenters and it's over ka ba bia ka sa Spenters so be si o ba bia friend say 18 junction o si o hope ka sa o he Baah Herbal Hospital na say omo wedare wo dompem ayarehwem na omo de ba bi taxi for na ho na de ba bi e wa se o ebi nso a na ene abefo Google map ne ho kro ne ba wa ukra ka a o ba o de Baah Herbal Hospital Accra e de ba bi se o kuma se nso ade Baah Herbal Hospital kuma se and one de o be ba e ho no pi aba bi si o kuma se nso ye ba bi a friend say atonso Google aban ayara sabe ya kase na chi ope ho na be hu e Baah Herbal Hospital ase no number nso de 0244 988 004 0244 988 004 and I say 0244 083 482 yeah 0244 083 482 and it's when you na kafu a na wa be piem e odompem ayare hwe ne de eno de se wa nim de da se ga na ha ne abibrim ha de ba bibia dompe se ne tie bia se eye ne friend se happy de bi ebu ana hip na dislocate na disfigure he na maybe akwanhia bia wa nya na sabri say awo bai America crab egusu ampa wa na be fam da ko yes na ba be fam o se dompem ya de ne so no se etete wa abre a awo be ba na be hu se wo ya de bi she ho awo mai na se o she ne wo ma won te hwe ne mo ma wo ba pe na wo se dompe ya de no aka ne ho obi won so ane de ne spine na spine so no one kitani pedia no yes it is na spine what touch ma na che se oni pedia ni na ko break no ni mo bia onya nkwanhia ne nsa we e wo ho ana ehwan no mo sande ahye no mo sande ahye ne wo na say o ani oni ya cha bosu mienu bia abon se eyi ama se kwase edu mpempenso bia ye ne eden bo no atumi
eye na hwe wo de ahye oba bibisa mbetumi aye ne preko ama no wo bisa ha no nti wo de busa ho se empredodo se na de bia de be hye woni ni wo so bo se de ahye nti wo na bo na ade na yi na se ho da bi so ba bi pi mu Baah Herbal Hospital se na ya ebesi ano kwan preko pede ama na nti wo nya de shepe no ano no enya de ase nya kopon boy ya de nyi se obi ade wa ne de do ona mo na yi na wasan de akɔhye back da bi eni nti ense be ba ne sa oba bi pi mu Baah Herbal Hospital e be san Aisha sade ne ade ama no eni nti no hye no so se do mpemu ya de baby ba ko pe Baah Herbal Hospital ho ho ena so da we ni e de pi mu enam se Ghana ha eni ya bibiri mu ha de na se ade a ya je ho abasbo de ato aso a bibi ade adanse se o de do mpemu ya de bi aba bi pi mu wa se akwanhia no anya anase bi a dislocation of bone bi na etete wo anampo bia odwumadi a odi na bo na obo na akonya ho akwanhia na ne saa enam saa dompemu ya de nti ama wakadem a ontimi ensori enyina na aso bi mu a Baah Herbal Hospital ase no and so down wedding at the baby pimo sensu ni mo bi a ono so suffer from dompemu ya de anase obre dompemu ya de ho a kire ne se omra be pim e Baah Herbal Hospital ase no yemfa abibidru ensa na yade once and for all nya de a yade sa abibidru isa na yade bi mo besan kwa sa baby ani ti no number no yade ehu bia pa 0244 988 004 0244 988 004 yes Baah Herbal Hospital there no hono na eja wo kwa wapomoden ho nsem begina brane ama wona yedan ye ho aba wo ho ye ba nkomotwetwe de aka eche busua ebeto aso bedwam so ni ye basia